Deputy Commissioner juga supply is kasih selong kalau betah ya baru kita trace sokal lani gi bahing hasem jongki kentup kino hikais school deficit ad hoc badai hasra bar nong kendong bakin lej IT no ya ration card ki badai jongka NFSA bat PHS lani AAY haga kerwa bapelaj haga sipotri ya yong ajal pesan ke DC ke ongba kini gidai ban lej IT no syaka office ke deputy commissioner supply syua ka lai putri ku jeleu ajal pesan nama ba kendon an kam sya bakin yo jimentoy ban kentup haka NFSA kadisi ka bena ba bat kelamaham balada kim ko ngu bat adalap ya jingla tam jongki on pengat hagi kendon jongka ai